mama azazanye ibintu ari kumwe na murumuna wanjye n'ubu tubana ariko wagize ibibazo byo mu mutwe, batubwira yuko ibintu ari bizima, ko hari ibintu basize ahantu bitiririma hari ibitaro. Ubu bashobora kumererwa nabi ntihagire n'ubu ni ntanda ajya kwifata, tuzaya tubitanga burye ndetse mbwiririza n'abantu bose yuko umuntu wabona abangamiwe nk'uko Kizito. Nta cyizere mfite cy'umwana wanjye, ariko ari nko mu bihugu nka Scandinave, ari nko mu bihugu nka Canada, ari mu bihugu nka Australia, nabyara umwana. Umuntu wese uzumva ko Karasire Aimable yitabye Imana ntazagira umuntu uzarira kabisa. Ni umunsi mukuru ugomba kubaho mwiza, mutahi araruhutse kabisa. Ko nta kindi kintu niyo wambwira ngo tukwice ariko ntabizi nkahita mpfa cyangwa tugwamba miliyoni, wenda ushobora kuba utakivuga ko nicyo igisubizo kirahari, icyo uri kwisubiza muri wowe niko byagenze. Urwego rw'igihugu rushinzwe igorora rwatangaje ko Karasire Aimable Uzaramba yapfuye nyuma y'uko afashe imiti myinshi yari asanzwe anywa akarenza ingano yayo. Haburaga amasaha make ngo asohoke muri gereza kuko igihano cye cyari cyarangiye. Umuvugizi wa RCC Sengabo Hilary yabwiye igihe ko umunsi wo kuwa gatatu ubwo Karasire amaze kugenzurwa byose habura amasaha make ngo asohoke muri gereza aribwo yanywa iyo miti yamufashaga ku burwayi bwo mu mutwe afite. Ati ubusanzwe iyo yinywaga yasinziraga mufasha gusinzira umwanya nk'amasaha 6, ariko kuko yayinyweye nk'uwiyahura yanyweye nyinshi ni nayo yamuviriyemo urupfu. Bamugije kwa muganga ku bitaro bya Nyarugenge biranga. Sengabo yavuze ko yapfuye mu masaha y'ijoro ahagana saa 6 z'ijoro. Uyu Aimable Karasire yahoze ari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda, aza gukatirwa gufungwa imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga 5,000 yakatiwe tariki 30 z'ukwezi kwa cyenda mwaka wa 2025 hamijwe icyaha cyo gukurura amacakubiri nk'uko byatangajwe n'urukiko icyo gihe. Urugereko rw'iyarere rw'urukiko rukuru ruherereye i Nyanza Amajyepfo y'u Rwanda rwavuze ko Karasire adahamwe n'ibyaha 5 mu byo yaregwaga icyo gihe n'ubushinjacyaha. Ibyo cyari icyaha cyo guhakana jenoside, icyaha cyo ngiro jenoside n'icyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Urukiko rwatangaje ko ibirego bibiri by'ubushinjacyaha bitakiriwe. Ibyo ni ikirego cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo n'icyaha cy'iyezandongo. Ubushinjacyaha bwari bwarasabiye Karasire gufunga imyaka 30, ntibizwi niba icyo gihe barajuririye baza kuba bamukatira imyaka mike. Nyuma y'uyu mwanzuro, Bruce Bikorwa wunganiraga Karasire utari waje muri iryo soma ry'urubanza yabwiye abanyamakuru ko we n'umukiriya we bagiye kureba icyo gihe ko bajurira, baza kujurira nyine birangira bakaturiye gukatirwa imyaka 5. Bisobanuye ko yeregeye yafungiye Karasire ashobora kuba yarasigaje muri gereza igihe kiri munsi y'umwaka umwe, mu gihe impande zombi zitakwinjira mu bujire ku mwanzuro w'icyo gihe. Icyaha cyamuhamye cyo gukura amacakubiri gishingiye ku kiganiro tanze kuri YouTube tariki 23 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2021. Yafunzwe hashize iminsi 7 nyuma y'icyo kiganiro kiri mu byashingiweho aregwa n'ubushinjacyaha. Urukiko rwavuze ko yahawe igihano gito ku cyaha yahamijwe kuko yasabye imbabazi abanyarwanda baba barakomerekejwe n'amagambo yavuze ku biganiro bye ngo hashingirwa no ku mpamvu z'uburwayi afite bw'agahinda nk'uko byagaragajwe n'inzobere z'abaganga. Mu gihe cyo gusakwa, igihe cyo gufungwa mu nzu basanze amadolari y'Amerika 10,000 kuri konti ye ngo hariho 17,500 y'amayero, naho kuri telefone ye hariho miliyoni 11 z'abanyarwanda. Kuva icyo gihe umutungo we warafatiriwe. Ubushinjacyaha bwasaba ko umutungo unyagwa ugashyirwa mu kigega cya leta, bavuga ko ukomoka ku cyaha iby'uruhande rwa Karasire rwakanaga. Mu mwanzuro warwo urukiko rwavuze ko ibintu binyagwa ari ibyakoreshejwe icyaha. Rusanga umutungo wa Karasire utarakomotse ku cyaha cyamuhamye uyu munsi kuko ntabyo ubushinjacyaha bwagaragarije ibimenyetso. Karasire yafunzwe guhera muri 2021, rwatangiye kuburanishwa mu mizi urubanza rwe mu mpera za 2023. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 nibwo yatangiye kwiregura byimbitse mu byaha yaregwaga. Ibyaha byose yahakanaga. Urubanza rwa Karasire ni rumwe mu rwagarutsweho cyane mu butabera bw'u Rwanda kuva yafungwa. None uyu munsi twavuga tuti yitabye
Imana, yitabye Imana. So ni imwe mu nkuru nyine utagira, ni imwe mu nkuru iba itari nziza. Rero hari itangazo ryaturutse ryo kubika ryaturutse mu rwego rw'u Rwanda rushinzwe igororero ryavuga ngo Kigali ku wa 7 Gicurasi 2026 urwego rw'u Rwanda rushinzwe igororero rurabikira umuryango wa Aimable Uzaramba Karasira witabye Imana mu bitaro bya Nyarugenge. Yajyanywe ku bitaro nyuma yo gufatwa anywa ingano irengeje igipimo cy'imiti y'uburwayi asanganywe cyagenwe na muganga. RCC itegereje raporo y'abaganga ku cyateye urupfu. Ngayo ngo reka twihanganishe umuryango wa Aimable Karasira Uzaramba witabye Imana. So Imana ikomeze kumuha iruhuko ridashira. Iyi ni Zen TV, reka nizere ko wamaze gukora subscribe, like, share na comment kugira ujye ubona amakuru agezweho, by'umwihariko cyane cyane hano mu Rwanda, amakuru abagezweho hano mu Rwanda. Ukeneye kwamamaza ibikorwa byawe watubwira tukakwamariza kuri social media zigiye zitandukanye. Ukeneye amafoto meza na video nziza haba mu bukwe bwawe, ukeneye ibikoresho byiza byo mu nzu, muri salon, muri salamanje, muri office, naho watubwira tukabikugezaho ku giciro gito cyane, dukorera imbere kandi kuri buri giciro cyose turagukorera. Nitwa Jereka Nshimira abanyarwanda bose, Imana ibamugisha, ndabakunda cyane. Peace out.